Assalomu alaykum hurmatli Shukr Abdullo. Rahmat ki подписаться лайк на комментарий و دستگیری میکنید در این ویدیو میخواستم در مسئله کودکان را از روسیه به تاجیکستان آوردن یا از تاجیکستان به روسیه بردن معلومات رسانیم. اگر شما فرزندتان در روسیه باشد و پاسپورت تاجیکی داشته باشد، پدرش و یا مادرش به تاجیکستان به دبیرنیس آورده میتونند و یا میتونن به دبیرنیس و یگان نفری که به تاجیکستان میآید در بیلیتش اخبار میکنن بیارنش. و اگر فرزندتان در روسیه باشد و پاسپورتی روسی داشته باشد، پدرش به دبیرنیس آورده میتوند. اگر مادرش بیارد، دبیرنیس از پدر لازم است و به یگان نفر دیگر روی کنند، دبیرنیس از پدر درکار می شود. اگر در نام مادرش باشد کودک، دبیرنیس از مادرش درکار می شود. و اگر فرزندتان از تاجیکستان به روسیه بردنی باشه، فرزندتان پاسپورت تاجیکی داشته باشد، پدرش به دبیرنیس به روسیه برده میتوند. اگر مادرش به پره، دبیرنیس پدر در کار و به یگان نفر دیگر بره، دبیرنیس از پدر در کار میشه. اگر در نام مادرش باشد کودک، دبیرنیستی مادر در کار است. فرزندتان 12 سال بالا باشد، شما میتوانید که دبیرنیس. Ассалому алейкум ба ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. аввали видеода Мадина бигем дар бораи фарзандтон аз Россия ба Тоҷикистон бурдан ё ки овардан маълумот дод. фикр мекунам ки фаҳмидагӣ. агар ягон ҷоша нафаҳмида боше, номерое ки мемонам метавонед савол дошта боше пурсед. билет дар кор боша, ки ҷой ба ки ҷои иншааллоҳ мегирем. ва нафарҳое ки ба мошин граница пересекат карданиян, метавонед ки муроҷиат кунед, шиносон ҳастанд ки мебаранд мебиёранд. ва мисол нафарҳое ки бор роӣ мекунанд ай Россия ба Тоҷикистон ё ки ай Тоҷикистон ба Россия самолёткати, ё ки мисол нафарҳое ҳастанд ки документ карда истиянд, справкаи нижинат, ё ки мисол документ дар кор мешава, ҳастай бародарҳое ки ай тарафам роӣ кунанд ё ки ай Тоҷикистон ба иснам роӣ кунанд. нафарҳое ки бе документана аэропорт даромадан. вообшин ҳамин масъалаҳода чӣ саволҳое боша, метавонед ки муроҷиат кунед. ва худам дар кадом масъала гап задани будам, дар масъалаи билети кӯдако ки бигем ки ай Россия ба Тоҷикистон рафтан, кӯдак то 2 солая боша, билеташ 600 рубл дар компанияи Somon Air. чихеле ки одами калонам билет мегирад, кӯдак 5 моҳаи 6 моҳаи мисол чанд қай ки боша, одам билет мегирад 600 рубл, одам паспортша нишон метаҳед ки возвращение дошта боша, возвращениеша нишон метаҳед. мисол посадочный талон метаҳанд. то 2 солая фақат 5 кило ручной мумкин аст, багаж мумкин нест. а российский компания боша, Урал, Ютер ё ки Эсео 1500 мегирад то 2 солара. ай 2 сола то 12 солаи бародаро Somon Air 50% ва компанияҳои российский 75% ҳисоб мекунад. ва мисол бо мешавад ки дута кӯдаки ай 2 сола то 12 солаи боша контракт зиёдтар ҳисоб мекунад. хай мисол метавонед ки занг бизанед, мегӯед ки дута калона сета майда ҳисоб кунед. бародарои мон ки телефона ҷавоб метиҳанд, ҳисоб мекунанд, мегаантонанд. ва гапа зиёд намекунем. боқӣ паноҳи Аллоҳ, сарбаланд, хонаобод бошед. дастгирӣ мекунем, ҳаракат кунем ки видеои нав борем. боше миннатдорум ай ҳама.